Pozdrav svima, ovdje je Omar sa omizio.com. Danas radimo brzinski sound test da bi vam pokazala razliku između glasnoće zvučnika, a i kvalitete zvuka između iPhone 6 i iPhone 5S i 5. Ovo naravno nije nikakav laboratorijski test, niti mjerimo decibele, već samo snimamo s mikrofonom koji dođe na ovoj kameri. Međutim, razlike su vidljive i ovako, naročito između iPhone 6 i iPhone 5. Osim glasnoće, obratite pažnju na dubinu basa i općenito kvalitetu zvuka na iPhone 6. No poslušajte i sami. Kao što čujete i vidite, razlika je prilično uočljiva. A sada razlika između iPhone 6 i iPhone 5S. Nažalost, radi YouTube pravila ne smijemo puštati muziku duže od par sekundi, inače će nam blokirati video, ali mislim da je ovih par sekundi fino pokazalo razliku u kvaliteti i glasnoći zvuka. Nadam se da će vam ovo pomoći pri odluci oko kupovine. Ako vam se sviđa naša video, pretplatite nam se na Omizio YouTube kanal i dajte nam thumbs up i naravno nastavite pratiti omizio.com za sve novosti vezane za Apple. Do slušanja.